Shemania na Njuguna klinikini yake iri barabara-ini ya Kanu Street muciĩ wa Naikuru. Ona thengia ya gukorwo atekuona, haha niho arahukaga o muthenya kuona ari na family imurorete iguru. Njuguna ni aratariria kiria giacungiriirie wathe wake wa kwaga kuona. My sight ilikuwa okay until 2008 after zile skirmishes za post election. Sasa sight yangu ili happen hivi, I was told ati nilikuwa na inflammation kwa sijui optic nerve, so sight yangu ikaenda chini. Kwimena na kuona ta muturire wa kinyamuthia ni mamwe ma maundu maria maumire Njuguna thutha undu uria watumire atwarwo thukuru-ini wa mwanya kana rehabilitation center kuria aumire na ugi uyu wa gucocora uria uikaine ta shiatsu massage. Kuringana na Njuguna, kihumo kia massage no ni bururi wa Japan kuria ikoretwo igikwo kwa makiria ma ihinda ria miaka 500. In existence for the last 500 years. Nikisikia Japanese kwao wanaifanya day to day. Ni aratariria ati kuruta wira uyu ndurabatara kuona ni amu moko nimo marutaga wira uria munene. Utiganu wa massage ino na iria ingi ni uriku? Massage that I do, it's more like a chiropractic. Because nimeona watu wengi, most of people wanadhania massage wanajua ile ingine tofauti, but it's more professional. Lucy Muthoni ari nao wakuga iguru ria wira uria Njuguna arutaga. Ninyonete tofauti ya uthondekani wake ona gutuika ndonaga wega. Nima wira ni wira. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wandurwa.